Pa ne postoji film koji nije na neki način kontroverzan. Neki je više, neki je manje. Sigurno je jedna stvar da ovaj film ima temu koja je na određeni način aktualna, na određeni način se već dugo vrijeme je aktualna i ona se dotiče ne institucije, jer ovaj film se ne bavi crkvom, nego se bavi ljudskim manama. Mislim da mogu sve objasniti. Neslužbeno. Bolje da to koristite nego kao neki neodgovorni svećenici pravite djecu. Sad se upravo priča o tome, o natalitetu, o padu broja stanovnika, koliko za 200.000, sad se upravo izišao popis stanovnika prije neko vrijeme kratko. Dobro vam je ta ideja sa bušenjem. Možda bi to trebalo uvesti na razini cijele države. Razgovarat ću o tome sa nadbiskupom. Genijalno. Na neki način je i slučaj da smo aktualni, pa smo možda zbog toga kontraverzniji nego što bi film da je izišao prije 1,5 dana ili za 1,5 dana. Evo, to je neka sreća ili nesreća.